Vika General w'itwara rya Mbarara Reverend Father Severino Sundugwa nuwe yayebembera misa yo kushabira Reverend Father Ronjeno Katabarwa ofire nyomwe bazyo haro kwitondwara y'umutima kandi aferira irwaro rya Divine Maso muri Mbarara City. Father Ndugwa yamusima abo kuhereza Ruhanga okumara emyaka 35 no kwera bingi. Omugenzi Father Ronjeno Katabarwa hona yasimwa habo kwera abaseminari yo mu bwiro byabire nakoranka mukuru w'orweto mu itware rya Mbarara okurugumwa gwari ku 1991 okusiyomwa gwari ku 1997 yaheza Ruhanga y'okuziza atakwegana bari kumanya n'iko reye arukunda kwelisa kurungi babaza kutungamani abomiri Omumeseji abikiriza abashabo kuba abacurezi okugira embabazi no kugarukanisa abantu barukora terecho kureberaho cya Father Ronjeno. Ekati abantu babine rukundira tse akwitsa kwa masima erebe byombi bikatusia akugira masiko akatusia akubagana ibyo kuhirwa ahamikina mwingi ekisi akisia okumarungi. Umuhandiki w'itware rya Mbarara Reverend Father Mukasaba Rukudembe yashobora ku Father Ronjeno afire yahiza kwikayirwa rya Divine Maso kandi umukora tesezo babire no kumwitanda no kustokweto ko kubadimite babire batakamani mitije aho nubo aferire. Father Ronjeno Katabarwa akazarwa habiro byo kwezi 19 byo kwa katanu mu gwari ku Rwanda nkaga umurumasi yakashekuro yashoma seminari harakat Gondo na St Mary's National Major Seminary umugwari ku Rwanda cyana na mukaga kusiyara ku Rwanda cyana na mushanju yakora ubutuma bwo mparishi ya Buhungiro yatunyise ubwo budiko na habiro byo kwezi 17 byo kwezi kwa mushanju mu gwari ku Rwanda cyana na mwenda rera habiro byo kwezi 28 kwa mushanju mu gwari ku Rwanda 9 yatunga ubusaserdota haribanda parish aherize nkabwana mukuru mparish azira umunyakishojwa Buhungiro Rushanje hamwe na Kakoma afira rukuhereza umwiro wa Uganda Matazi banda hospital kandi aferira amyaka nkaga 5 yo bukuru. Ahabwa TV West and Aidan Bataringaya.